Nos enjoy junto com os filmmakers. Hi, meu nome é Anjay Maria, eu estou na Curaçao International Film Festival. Eu vou me fazer diferente invitado pergunta na red carpet. Just join me. Let's go! Nós estamos indo arriba, kami na red carpet, ha? Kami nos vai ser invitado na par de pergunta. Guys, we're at the Curaçao International Film Festival. Qual película acha que está ansioso de ver esse man aqui? É bom pergunta, pero tem de love, de amor. What are you starring in? The Last Meal, Le Dernier Repas. Everyone is so moved by this story, so I learned a lot about myself, about the world, and about memory, about resistance, and about resilience. Matra junto com team tremendo, dus we zijn eigenlijk ook contento met het team. Mas que we een korte film dat ik er focus, dus we zijn bezig te guarda para topa nang, para enjoy ko nang, para share sa ko nang. Ito oportunidade tremendo para share film com a comunidade de Curaçao, dus we zijn benieuwd. Ze creëren algo hoopje bonita, algo hoopje great, algo hoopje juicy. Eigenlijk, cada bij waken eigenlijk. En dat ik dus samen met andere makers erbij kan zijn en met ze van gedachten kan wisselen. Ja, fantastisch. Ja. En hoe heet uw film? Lange Beren, een ode aan de Kaseko-muziek uit Suriname. Kita meneer su expectativa pa esse mang aqui. Esse maqui, wape di kraketu bay. Ko popcorn de mang. Também. Ik zal een masterclass geven over het proces van Anak Indië. En Anak Indië is de film die hier vertoond wordt op het festival. Dat is mijn meest recente film. Filmmaking is a wonderful way of connecting cultures. I think people have so many creative and unique voices, and it's so nice that to see more and more of that come out, and there's so much quality here that it's really nice that we get this chance to be able to experience and see what the stories that people have to share here. Anto, di quanto è importante para ti tópico na manera de amor, pero também de política. Isso da vida. Tahopi importante, vooral pa hoben, pa nos ting, hine nang kutamanin nos, ding rol nang importante, ding rol nang ku exemplar. E assim nos chega na final de Day 1 de Curaçao International Film Festivals. Estava sumamente incrível para com diferentes filmmakers, actors e também invitados na cabine para vir presenciar a película na kuda premiering Ave Noche aqui na The Movies Outra Banda. Me está super ansioso para a película na kuda bini. Esse man aqui e me espera abo também. Kada, compra tickets nang aqui na movies e me topabo online.